Oko 150 studenata iz više od 50 zemalja sveta ove nedelje boravi u Beogradu povodom Međunarodne studentske nedelje, koju je svečano otvorio gradonačelnik Zoran Radojičić uz poruku da će mladi, pametni i inovativni ljudi promeniti naš svet nabolje. Ti mladi ljudi koji nose pozitivnu energiju, koji imaju taj neki pravi sistem vrednosti koji nam je potreban, koji se negde i kod nas, a i u svetu vrlo često zaboravi i izgubi, tako da treba insistirati na tim pravim vrednostima, na toj pozitivnoj energiji ovih mladih ljudi koji imaju sjajne ideje i koje treba da pretoče u bolji i lepši svet. Studentska nedelja se održava do 23. jula pod sloganom Preuzmi inicijativu, a glavna tema radionica je preduzetništvo i socijalno preduzetništvo. Studenti iz celog sveta uživaće i u kulturnim manifestacijama poput defilea zastava, sajmu država, umetničkoj večeri. Među gostima iz sveta su studenti iz Sudana, Alžira, Turske, Indije, Azerbejdžana, Rusije, Nemačke, Francuske, Španije, Latinske Amerike. Čitav svijet